jačanjem nacizma u Nemačkoj. Kaja Beograd i dobri Amerikanac je roman koji je i u Srbiji doživao već 2 izdanja i od kritike i od publike bio visoko ocenjen kao proza koja pleni duhom, humorom i toplinom, koja progovara jednim novim jezikom i u stilskom i u tematskom smislu. Žiri je u Tuzli pak, pored svih onih već prepoznatih odlika romana koji uspostavlja višestruke veze sa sadašnjošću, u prvi plan izvukao još jedan njegov aspekt, a to je bezbrižan život ljudi u predvečerje Drugog svetskog rata i suptilno prikazane prve znake predstojećeg zla. Da podsjetimo, Kaja je pre svega priča o jednoj maloj zajednici kalmika, nacije, budističke vere, izbegle pred oktobarskom revolucijom u predratni Beograd, otvoren kosmopolitski grad sa problemima sličnim današnjim, ali sa mnogo više bezbrižnog života kakav se danas samo može još priželjkivati. Mirjana Đurđević uz osmeh i humor odašilja ironične žalke svima. Kroz istorijsku priču govori o savremenom, drsko se osmehuje i podsmehuje, pesimizam skriva nadmoćnim optimizmom. Roman Mirjane Đurđević je jednoglasno ocenjen kao nov i svež glas koji se pojavio u regionu. Kao što se i sama nagrada Meše Selimović dodeljuje za romane napisane na svim jezicima naše bivše domovine na kojima se razumemo, tako se zapravo i moj roman na neki način bavi suživotom između na prvi pogled nespojivog nekakvih budista, Mongola koji su živeli u Beogradu i njihovih suseda koji su ih u to vreme pre 80 godina prihvatali sasvim normalno. Ja ne znam šta bi se desilo danas kada bi knez Mihajlovom ulicom prošetao budistički sveštenik u narandžastoj odori i obrijane glave. Verovatno bi se svi okretali za njima, a pre 80 godina to nam je u ovom istom gradu koji je bio neuporedivo manji bilo normalno. Za mene je pitanje da li smo mi bili bolji ljudi pre 80 godina ili ne i to je jedno od pitanja koje ja hoću da postavim. Još gore je kada je naša bivša domovina u pitanju, tu su razlike još manje, a mi smo napravili to što smo napravili. Tek kada sam otišla u Tuzlu sam shvatila koliko je to zapravo ozbiljna nagrada i koliko oni to sve ozbiljno i rade i doživljavaju. Ne mislim samo na organizatore iz Tuzle, nego uopšte na sve koji u tome učestvuju, selektori iz Hrvatske, iz Crne Gore i to se na neki način tamo doživljava kao nekakav prirodni naslednik Ninove nagrade, ili to naravno fali ono sa slovenačkom i makedonskog govornog područja, ali je to što se nagrada dodeljuje za romane napisane na onom jeziku koji svi govorimo, a krštavamo ga različito i koji svi razumemo, za mene je jako velika stvar. Susreti se održavaju pod nazivom Cum grano salis. Meni je to zapravo jako lep naziv. Neko je imao zrno soli u glavi da pokušava da objedini taj kulturni prostor koji je i tako iz čiste mira razjedinjen i u onom smislu u kom ne bi trebalo, a to je oko tog jezika na kome se to razumemo.